Swastiastu. Pamirsa rumasa ayu bagi pisan titiang koma satya wibawa preside katurang orti Bali majeng ide dane. Ringgrahinane mangkin bude paing uku kuningan. Minanggali 17 November warse kali talis likur. Pamirsa mengguing orti sane preside aturan titiang wenten 5 orti. Sane ka pertama inde vaksinasi sektor pariwisata nyokong pengnimbakan ekonomi Bali. Sane kaping kali inde liburan ke Bali, wisatawan patut ngelaksanain prokes. Sane kaping 3 inde penurunan kasus COVID-19 ring Bali. Sane kaping 4 inde ngajegang Bali antu membusana adat Bali sane patut. Sane kaping 5 inde ake usahawan pariwisata ring Bali tutup karena COVID-19. Inggih pamirsa, sane makin jagi aturan titiang orti sejangkepnya nih. Pamirsa, kawentenan sektor pariwisata Bali mejanten keni mausanan pandemi COVID-19. Pemargin vaksinasi majeng ring angganing usaha ternyokong pangnimbakan ekonomi ring Pulau Bali. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Bali Tresno Nugroho mausang program vaksinasi sane sampun margi becik janten ngisen ngausana ring sejeroning limbakan sektor-sektor sane kawan sangkaning pandemi. Dan ditalan nyilain indeks kawentenan kasus ring dura negara sesampun ngelaksanain vaksinasi kasus COVID mangke penendunan. Perindikan inucap nyinahan pemargin vaksinasi janten mausana becik sejeroning pengembangan COVID-19. BI sampun ngeredenin pemargin silin tunggal nyani melarapan pre-COVID-19 koridor atau FCC. Pangumpul nyani untuk ngemargian vaksinasi. Sayan geles ngelaksanain vaksinasi miwa herd immunity 70%. Rasa percaya wisatawan saya nincap. Vaksinasi punike wawu apisan kaicen. Berhasil nyani wawu sida kekendian sesampun penggalian ngemargian vaksinasi. Utawi abulan ngantos kali bulan sasampun vaksinasi. Vaksinasi ketujuh majeng angkaneng pariwisata, mangda angkaneng hotel sehat krames sane wenten ring bandara, miwa maskapai Garuda taler muatan divaksinasi. Menjelarapan pemargian vaksinasi puniki, angge sane sadurung nyanek jejak ke Bali sangkaneng virus sida merasa deg-deg. Trisno taler nenatrang indi FCC raw mangkin kanten kablibagan. Santukan wenten awik-awik saking dura negara wiaden dura provinsi sane muatan galah. Punika mawina sane mangkin wanta katujuh majeng wisatawan domestik manu ring data sistem sane makata 11 juta diri salami dasa warsa ungkurang. Miwa spending ageng ring 11 miliar dolar Amerika Serikat. Ring Bali makata 7,3 juta diri. Hineng 11 juta diri inucap, second ngantos 16% sideng rawen ring Bali. Dadosani mau sana ring spending mane ipun. Sajerone nyokong panglibakang wisatawan domestik inucap, paiketanipun taler ngusulang majeng men paregraf, mangda ngawentenan meeting work from Bali. Napi malih kasokong malih saking Kementerian ring Jakarta, rumasa para pemimpin BUMN rauh ke Bali. Silen anggeng widang usaha nenten wanta hotel, nanging hotel souvenir miwa UMKM kaaptiang vaksinasi mangda gelis kapuputang mau sana becik ring sajurune pengembangan ekonomi. BI Bali taler sampun nureksain indeks proyeksi pengembangan ekonomi warsane mangkin ngawit saking 4,5% ngantos 5,5%, dados 3,5% ngantos 4,5%. Bisnis Bali muni ngayeng. Inggih pamirsa, wanta sapunika ofisane presiden aturan titiang Kompas Satya Wibawa pinake pengantar acara ngelungsem pamit. Titiang sinap antuk para mesanti. Om Santi 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 Om.